Kosovo i Metohija je najznačajnije pitanje srpskog naroda zbog naše istorije, zbog naše kulture, tradicije, vere. Ali je Republika Srpska danas još veći nacionalni i državni interes srpskog naroda u celini. Zato što tamo žive više od 1.200.000 Srba. I vlada Srbije i vlada Republike Srpske ima veliku odgovornost da tu saradnju i zajedništvo što više razvije. Ne, naravno, na štetu Dejtonskog sporazuma. Srbija stoji čvrsto i Socijalistička partija Srbije iza Republike Srpske. I da nećemo dozvoliti da bilo ko ucenjuje srpski narod u Republici Srpskoj. A naročito da nećemo dozvoliti da se preko Srbije vrši pritisak na Republiku Srpsku. Moram da kažem da nisam zadovoljan na koji način Republika Srpska govori o uticaju Socijalističke partije Srbije na stvaranje Republike Srpske i tadašnjeg rukovodstva Srbije. Ako pogledate odlikovanja koje su dobili ljudi iz Srbije od strane Republike Srpske, postavljam se pitanje čemu su ti ljudi koji su dobili odlikovanja Republike Srpske doprineli za stvaranje Republike Srpske. U Republici Srpskoj se izgleda neko stidi da kaže da je to delo Slobodana Miloševića i Socijalističke partije Srbije.